Yes, what are you doing here, Taban? Yes, Shella, what you think? Sometimes Easter, why are you here in Easter? Hey, nanthengisa amatamatisi Easter ngokuthi ngahlala phansi anti okunzima ngahlala phansi ngoba lapha entengile emuli ngiyela ukuzisebenzela ke izandla zami kunzima kufanele ngisebenze ukuthi imuli yami iphile ngiyasebenza ngapha mbalekela amapholisa kodwa antshonthi kodwa imuli yami iyaphila ngakho engikwenza kuncane. Sanibonani baba. Konke leshona siyakhuluma. Konke siyakhuluma vele siyakwanisa ukukhuluma konke emhlobo yonke. Kanti into siyicelayo ukuthi lathi sidle eBulawayo lapha sithengisa konke sikuthengisayo. Iphinde lathi anibona singcwele so amaphenda sidinga imisebenzi iwomile eBulawayo lapha yisavuka. Nendawo ekuseni every time siyaxotshaniswa la. Ekuseni kuphosa kwayenza ingozi ukuthi ngesithi council bakuxotshanisana abantu. Into sesiyicelayo ukuthi singabantu sisebenze sonke. Tshisa akutsho sizwe baba ukuthi olaye khonapho omunye ngubani njalo nokuthi kuwenzakala khonapho. Ugogo abakhuluma la yeke sokusemnyameni khonapho unjani gogo? Ngubani gogo? Ngubani sibongo? Umama wethengisana. Thengisa amaplastic lamatamatisi lembida. What business linjani? Namthi liphansi kakhulu. Ujwayele ukwenza malini? Ngelanga. Akuya ukuthi staff sakho siyahamba abuya. How uthengwa yathenga ngizongo ama-10 kodwa 10 years 15 years. Manje namthi hayi siholiday yakula business. Now Dube ufuna ukukhuluma la ukho. Gogo unjani gogo? Ngiyafika ngizobuyela. Ungaphi gogo khonapho? Uthengisani khonapho gogo? Ngithengisa amatamatisi lembida. Namaplastic okusevela. Manje yangena yini imali gogo? Mbijana kusela imali eZimbabwe kathesi. So kodwa ukuthi uncane yakuthola. Lamhla uchaye imali enganani? Namhla bengela mali. Ngene ukhona kuma-7 hayi imali bengekho namhla. Nxa kule mali usuku ongathi nxa kule mali uyabuchaya emalini? Nxa kule staff kuhle kuthengwa uyathengisa nxa kuyi-10 15 rangeni. So kuyakuphilisa kuhle khonokho? Khonokho ukuthi ungalali ungadlanga kodwa sonke engakuphilisa kangako. Ule muli enganani gogo? Uthini? Imuli yakho inganani? Imuli yakhe inganani? Abantwana abangu-4 abazukulu abangu-4. So manje kuyaphileka yini gogo? Kuyaphileka? Bazula konke okuncane ukuthi baphile kodwa awusiwo kunjengakudala hayi.